Ina una ai a ona whaasoa na mon maurua o se whaatala noa mai se anane. Na oma mo na ina mai noa ai. O loo iai se mea te le na wā ma leo fofomia e te tau o na whaatala ina i o anga. Na wha o mina o mai ia o ma whawhaiwhi au whitomi. Ma o whaatala mina o roto i whaamai moe. Ma o sāi fōi o te mui i te ala au ma le te te inga ne tua hoa. O le ala noa mo mua na te tala, ma matala mai moa. Na matua ina nino lawa. Na o apalali a bea mo chape, o le whaiwhi awa le a o na i sias priti i tonga. Mai o loo whiwhia tere. Na whaawale ai o na amata te ina me tō tino mo tonga. Ma o iloa, o loko na awina mo wadea. Pētai, e pei lava o le whainga o fie, ma pale o na matala mai le whaitito aliana noa nia. Na whapea fwoi o na pale o na toi tākunia. Na toi whaai o mai i misiona. O lātou le ma ia. Ai na whaama o pia, o na o apalai i a kama whainga. Nga iu napa i na whōmina o whawhainata. Mo a matana o mai o whawhaipai, ma ua o na mona i na whō. Ua Pese i ua tu la fo ina, o se whautuanga na tu ina mai se tasio o whainga oka. O Dr. Tambua Toima. Na o i lo lotu, ina o ia whapea mai. A matala o ngā luenga i nei whiti. Ai e tere ina atu i whafo i li lalo manita. O ukune, na te wau i lo loto mo o mawhawhau. E me i uri se teini, ai mā whenua i loa mai whairautu Sylvia na whiti. Na ia wha loto tele ma wha malusi mai. Ina ia tu ina atu na CD ma wha ino atu lo ngana teina. O te whia au nei o tangata ni o whiti. Ma wha au ngā na lātou ngana. Ma wha apea noa o na o tarisanga i nei o mkui. I le Communication Ministry o i mtana le moso teina. Ia mate hua whenua se pulu par wha. Na wha te ia ia. Ina o tō whia o ina ia o tausia ni a rotu se tōru. I te tōru o te tauranga. E le ai so te tōru. O se i moa fōi. O lo tu langa o le tōwhi na tu ina mai. Pau le mea. O se wala au. Ma lo moto na mea tai na ina mori. I le ana moa tu ina mai. Na wape lapa o le whentu veni mai whawhitau. O le whawhitau i le whainata ma le lene whainga o tau tala ma whaonga ina ato i toa le ngana whawhiti. Sa whapape lapa na o tau whainia o le ngana. Ina ia o tau tala te talo ma wheso tai e tuwani tangatala tele. Awa o ngā sanga i le whaonga ina ngana whaperetania. Se tasi o asu. Na tala na ngai se kare tuo se tasi toi ina e Malaysia. Ma whaiwa mai le le fia le to atele tangata lotu. Ono o whaonga ina le ngana whaperetania. O nisi o tu whasiri. E wai se awa kua toile nei tala titi lua se furu lua tau sama. E ta e ma wa aia i ngā mena le tua. Se la matua i la mona le mawhati o le koto. Ai na ofifi. O le ale whaonga ina. O kuma whakatalanga o tu ina mai. E whaapaka nei na. Na o te talo. Ina ia whaatu mawina. Na o loto i o wala awina. Ma whaawa o pia. E whaata wina o le whinakalo o le atua. O sa pati, ua pei e fōlino se California. Le tuli ta moe o kōka
Pese au rotu, la auma I Pese au rotu, ai whai anu ngau, I nao e kāresia le tonu. O aso le vai aso, ua pisi su esu te ngā whaani te suparia, ma fōna te tala, hei tala. E iai se lia mata mo fi le tupuna pa aia. Ina ua a mata, ona maa le malama ma te lia hapa le tamata. Ua o mata o ngana whaatasi, ma ua o se tau I mata mo fi ua mata o tali tunu wina, ma tu ina mai o lanto whaatutua. E ne ngata o lanto I antea, ai whapena fo I antea mo ma I lanto. E ne I ai so te tonu, ai sa o tau aneina, ne amo o le fisosoani I si, ma a apatu. Ma e ui lapa I te lo faapitoa, ai sa o le whaamaipainai I lo wala amina. Le taina nei, o lo o malue nei I Java, Indonesia. E ui na mamau mai lo mai. Ai o le nau fuanga o lo o ia I te taimia nei, o I tonu o fina ngalo le tua, e whaatau I na ai lo wala amina mo le taimia. O te ai watu I tu umma, o le lalangani, na whae mo atu le atua isi. O la o mamau bea, I la whai lalangani, I lo o wala amina. O se sabalina, o le whaatau tua, au au na atu, ma le tu ina atu atu o toa mo le Matai. O lau tau langa o se funu tōna sarapati o le neko ata. O le afiso soani ai I misiona na ngā me ngā lofa, o le lawe I ngōnganga, I a onga e kanu sia sa fitu, I te tōno fiti, whaapea si atu nuku Pasifika. Happy Sabbath, Tala, and Manuia is party. My name is Missionary, and this beautiful Saturday, I would like to wish the Theologian City Samoan State Church in Australia a very blessed Sabbath. I believe this Sabbath is my mission story, sharing my testimony on how God has brought me through the past few years. My earnest desire is that the Lord will bless you abundantly as you listen and read the Missionary